Zastrašivanje i etiketiranje novinara koji se bave istraživačkim novinarstvom i ukazuju na probleme u društvu je veoma opasno, ističe novinarka Gordana Suša za emisiju Bez cenzure. Ona podsjeća na poznato Čehovljevo dramaturško pravilo da ako puška visi u prvom činu, u poslednjem mora da opali. Aktuelna vlast ne štedi na uvredama i etiketama, nastavlja Suša, i to je nešto što zabrinjava. Svake godine, bukvalno iz godine u godinu, pojačava se pritisak i pretnje novinarima. Evo, najnovije sad to je počelo. Imali smo već ubistava, a sad su paljenje kuća i ko kaže da neće biti opet nekih daljih progona. Ne bi bio samo to problem da su novinari isključivo mete. Celo društvo je ispolarizovano i u stvari to je borba tabloidne stvarnosti protiv stvarne istine i stvarnih informacija. I danas mi na svu sreću imamo i te tragače lažnih vesti i na svu sreću imamo dosta ljudi koji znaju kako će da provere neku informaciju i kome da veruju, ali nažalost dominantna je tabloidna stvarnost. Ta tabloidna stvarnost nije slučajna, dodaje Suša, već orkestrirana iz jednog centra. Ovaj diskurs javni diktira se iz vrha zemlje. Znači, počinje od predsjednika države, ide preko najvećeg zakonodavnog tela parlamenta, pa širom onako kao hobotnica se širi po svim sferama društvenog života. Vi tako imate predsjednika specijalizovanog da on se žali kako njega neko napada, kako je on uvek neka loša informacija u 2-3 mala portala, jednoj kablovskoj televiziji, 2 niskotiražna lista ili nedeljnika, a s druge strane imate u parlamentu već specijalizovane poslanike koju sve što predsjednik kaže odmah direktno to plasiraju u javnost. Ova novinarka takođe ističe da nije samo Radio-televizija Srbije kao javni servis dužna da istinito i pravovremeno informiše građane, što ne čini, već obavezu na to imaju i privatne televizije kao vlasnici nacionalnih frekvencija kao javnog dobra, bez obzira što su u privatnom vlasništvu. Na tom istom zapadu, pogotovo u Evropi, znači američki sistem se razlikuje od evropskog, znači na tom istom zapadu ne može privatna televizija, što je omiljena mantra predsjednika Vučića, da radi šta hoće. Tako se ponaša i REM. On kaže, pa šta mi da radimo? Mi nećemo da uređujemo program privatne televizije. Po zakonu i privatne televizije, zato što koriste javne resurse, moraju da poštuju određena pravila. Pa da se poštuje zakon, ne bi Pink mogao juče da prenosi, kad li beše, u veliki skup u Novom Sadu. Pre par nedelja, da? Sinoć je to bilo, brate. Veliki skup za 7 godina. Bilo je na Svetoj petki, da. Tako je, na Svetu petku nedelju, tako je. Pošto se ova emisija nakladno emituje, pa sam zato rekao. Ceo skup, jer je zabranjeno po aktuelnom zakonju, član 47, znam ga na pamet, zabranjeno je oglašavanje partija van predizborne kampanje. Mi ne samo što imamo konstantnu predizbornu kampanju, jedne najjače partije, znači niko ne koristi, niko ne primenjuje zakon, jer to je spojen sud. Ako ne radi REM, onda ne radi ni televizije i onda tu nastaje taj haos. Poslednji primer pritiska na medije i novinare je novinar televizije N1 Miodrag Sovilj, koji je zbog insistiranja na odgovoru predsjednika Republike Srbije u vezi sa aferom Krušik označen od strane tabloida da je direktno odgovoran za zdravstvene probleme Aleksandra Vučića.